Loron dia ba malu karenain sirna be horas ne assisti hela programa tatuli aktual ba edisan ohinian. Ba edisan ohinian da daune ami iha quartel general FFDTL fatu hada dili ka edifício Ministério de Defesa onde acompanha encontro entre embaixador França non residência ba Timor-Leste, senhor Fabian Penone, nomos ministro Defesa Timor-Leste, nebe representa o diretor geral política no Defesa, senhor Nuno Carvalho dos Santos, nomos chefe gabinete Ana Carla Carrascalau Gomes. Encontro ne atu hametin relação bilateral entre Timor-Leste e França. Anesan o hindadersan ami relata na baita bocira kata iha dader sang nemos rock cruzeiro Rusi militar França nian atraca ona iha Porto dili hone objetivo maka atu acompanhamos visita embaixador França nya ba Timor-Leste nebe daune halo encontro ho Ministério Defesa. Também malusira atene kona ba objetivo Rusi encontro nerasi tu irmai ta acompanha declaração Rusi embaixador França ba Timor-Leste, senhor Fabian Penone. Ministry of Defense, we had an excellent discussion about the reinforcement of our bilateral relationship. As you know, the partnership between France and Timor-Leste is developing quite quickly. Very concretely, we try to be operational. We want to have a comprehensive partnership with your country, and the defense and security field is one of the priority for us. I was here today at the occasion of the port call by the French frigate Vendémiaire. This is the second port call for this frigate, already here last year in March. Let me say that we will keep on reinforcing this cooperation on the basis of concrete initiatives. This is part of, it's a testimony, a signal of the friendship between our two countries, and we are very thankful for the Timorese authorities for accepting, welcoming this port call. It's an opportunity for the ship and its team to have interactions with the local authorities, for us to be helped also in terms of commodities and so on. We were very happy for this cooperation last year. This is why we are back here again. Malusir hanesan ita acompanha na declaração Rusi embaixador França ba Timor-Leste, senhor Fabian Penone, iha nia declaração ka iha nia nihateten kata encontro ne hanesan encontro ba dala rua foi iha tina encontro que fulang março hala na visita mai Timor-Leste no hasoro malo no Ministério Defesa no ohin encontro badala rua. Objetivo Rusi encontro nema ka atu hametin relação bilateral entre nação rua nomos atu kulia kona ba apoio ka relação bilateral em termos cooperação serviço nebe nação rua precisa implementa iha futuro. Nune maluk sira hanesan ohinda desa mi relata na baita bocera kata ro Vendémiaire Rusi ro militar Rusi França nebe daune atraka iha Porto dili hone objetivo ida maka hanesan ohinda mi relata na kata atu acompanha embaixador França ba Timor-Leste hodi hasor malo ho ministro Defesa hodi kolia kono ba kooperasaun sirne ro militar França nian se kontinua viagem ba nação selo iha domingo semana ne nune lori equipa neve serviço ba tatoli aktual ba edisaun ohinian hato loron dia e adeus.